Sering curi aku. Tangkap polis. Polis. Iya. Aku pernah curi motor. Curi kawan punya. Dia pinjam pakai, tak balik-balik. Aku jual. Percaya tidak? Percaya. Sẽ thì cái mua làm thằng hâu ạ. Thằng là bộ kamu pernah tangkap polis? Kamu pernah tangkap polis? Pernah. Masalah apa? Curi ayam? Masalah apa? Kau tangkap polis itu masalah apa? Tangkap polis lah. Ah, Mana orang tangkap polis? kau pernah gak tangkap polis? Ya tadi kau bilang pernah. Ditangkap polis kan? Pernah lah. Pernah. Ya. Masalah apa? Hah? Masalah apa? Masalah apa? Curi ayam. Tapi muka kau kalau curi ayam orang percaya wah. Kalau tidak ayam kan di kampung kami lah. Kau punya muka mirip orang curi ayam mah, apalagi kau punya rambut kayak gitu. Kau kayak keluar penjara pak. Betul kah? Hah? Kau muka kayak curi ayam mah. Mirip pak. Liawi itu kan dia panen. Kau udah makan? Aku tadi udah makan. Kau udah makan? Hah? Udah makan? Kau udah makan nggak ada? Kau udah makan? Makan tak makan. Aku lapar, aku langsung makan. Oh, aku tak peduli bang. Biar begitu sibuk aku makan dulu. Nhắm mà dạy canh tụa xăm xì dại như này rồi. Không khăn miếng à? Kau punya permen aku kasih itu masih ada kah? Permen. Ah, itu permen itu. Aku kasih itu masih ada kah? Permen ini gula-gula kan? Ah, ya gula-gula. Masih ada. Minta aku. Minta aku. Kok kamu masih ada sisa? Kau bagi itu ada kan? Dân nè, malam, halo malam, dân nè. Wah ini dân nè. Mataku parau bang, mau tulisannya kayak gini nih. Dekat-dekat baru aku nampak nih. Kapan aku mataku sembuh? Aku hari ini sengaja tidak mau pakai kacamata wah. Merasa tidak lagi terasa. Gelap lah, kerja susah.
sengaja jangan pakai, udah kebiasaan. Udah berapa tahun aku pakai itu, 17, 18, 25, gua berarti 8 tahun. Sudah 8 tahun saya pakai. Lepas lokok lepas, kacamata lepas, udah apa-apa aja saya lepas. Jangan pakai terus, kebiasaan. Aku lokok 20 lebih tahun lah saya lepas. Baru 2 bulan aku lepas. Lepas. Hah? Lepas. Aku pikir rugi bang, sakit nanti badan ngerokok. Nah ada untung, masuk angin buang asap aja. Makan asap buang asap, kenyang tidak. Kalau beli makan masih kenyang. Aku baru udah buang dulu, aku pelokok kuat tuh bang. Aku buang, aku satu persatu saya buang itu. Kacamata pun aku tidak mau pakai lagi. Udah kebiasaan pakainya, ya udah. Kalau lama-lama dia hilang. Kalau saya begini terus, berarti mata saya gelap terus. Buka aja, jangan pikir. Mau là jam itu mau ya. Aku umur 16 tahun saya merokok. Iya. Sampai 40. Dari berapa tahun? Nah, Iya, aku lupa ambil air. Aduh, nanti aku aus mati bang. Aku lupa ambil air. gimana? Aku lupa ambil air Gimana? di bawah. Kau ada isi airku kah? Ada kah? Mana kau udah isi? Benar kah? Mana bang? Ini saya punya kan 2 botol. Ini 1. Ini saya punya kah? Saya punya mana? Ini. Hah? Iya. Jadi kamu 2 botol, aku 2 botol kan? Saya 3. Kamu 3. Bukannya kemarin aku 3 botol, 2 botol. Minumlah, pendung enggak, tapi mentah-mentah. Aduh. Besok kau ingat tolong aku isi ya. Besok kau ingat tolong aku isi ya. Aku tak ingat. Yeah, 40 ra. Nga một chú em à. Ngay cho những khi ngày mời tay một cái là liền ngày hiệu cần 40 à. Như kỉnh tay tao kỉnh xí một chú, mó tay một ăn xí. Cho mấy tay. À đây rồi tới xiang rồi đó. Như kỉnh tay kỉnh phút á. Ngay tay cho tay dịch bạo ạ. Tay dịch bạo đâu tay bạc tay liang bạo ạ, liang bạc biến liang bạc mà như xỉa cả kỉnh xăm bạc kỉnh xì bạc. Thế như tay đâu bạc mua dùng ở đâu một chút tạo tập của. Tay tôi liang bạc như thế tao thải ở một cái con chân. Cho ngay tay dịch bạo ạ. Xong bạc xong liang bạo ạ. กินก้อหมอพึ่งใจก้อนี้พึ่งใจก้อได้เดี๋ยวช่องเอาซ้ำปะสีปะนะถ้ามองช่วยหยุดเห็นเอาปวดเดี๋ยวนี้เชียวให้มั้งใช้การซิปกันมั้งอันนี้ไงไม่ไตกับบ้านหนา
Ngay khẩn đổi ngay gì đó. Kau cuci baju kah bang? Kalau nggak pakai lebih ganteng. Phải xeo xía ngắm bên lóc cá heo rồi mà. Thì ấy dành con nữa ha. Anh to như nó sai còn mấy nó một kiện. Nhưng mà cảm ơn là mỗi chuyện là không có phần giả thụ gì. Bang coba kau tolong ini baca komen apa? Kamu tolong. Ini baca komen apa kau tolong baca. Ini ngomong lah. Hello, hello malam. Ah di bawah itu apa? Gak pakai tambah ganteng. Enggak pakai kacamata lebih ganteng. Terus apa lagi? Halo bosku. Oh gitu aja ya. Oke. Nah kita sampai Kang Hatu. Nhưng mà sẽ sao là nó hơi block kia đó. Nanti aku mau cuci baju lagi. Ini ngomong apa lagi bang? Bang, ini. Dia cakap apa lagi? Coba baca. Dia cakap apa? Kacamatanya mana bos? Kacamatanya mana? Oh. Nhưng mình có một cái ở với xiang cái rồi, ngay tay ngay chân xí mày tay nó phải xiang cái rồi. Ngay ham những thuốc đều ngay con đỏ. Mày tay ở nó xiang cái rồi. Còn mà cái như thế còn mà cái东西 ayo cái bằng ấy chà mung nó một chú xin mèo gạo ăn chín chó phần đỏ như thế bằng ấy chà mung đỏ hay xin mèo chà mung đó nha như vậy chà mung này mày mấy chế môi tay không hay tình gì không khứt anh con thò đã kêu khứt rồi nè ini ngomong apa lagi apa kau kata tahu ngomong apa kayak baca Kacamatanya digadai ya. Ya mepek kacamata digadai. Kacamata bisa digadai ini kau makan ini kau ini.
Solo dia mau makan ini kah bang? Kacamata digadai gitu. Kau habis cuci baju kah? Hah? Habis cuci baju kah? Apa dia ngomong lagi? Baca. Pesan 1 mie goreng. Fuk Tijin Bang Afuk kontaan motor. Dia ngomong apa? Kemarin ada si Hah? Kak Koko. Dia ngomong apa? Hah? Ternyata dia siap Cina apa? Dia ngomong bahasa Cina. Như mùa chân si ở kawan ngayคนtàu ngay không áp hình YouTube như mùa chân si ở xem mà một trẻ ngay hắn si con tàu như chân si gây xem mà một trẻ ngay đâm bồn rất nhiều ngay xem mùa yang mày còn đâu vậy